Ako vam u našem druženju nisam bio dovoljno jasan, želim da kažem i ovo. Svi smo prije rata išli u osnovnu školu koja se zvala Bratstvo i jedinstvo. Nas 11 smo u ovih 7 dana ispoljavali takvo bratstvo i jedinstvo da je to izgledalo kao neka bajka, kao neki čudan, a lijep san. Eto, sastanu se ljudi posle 20 godina i ispoljavaju taj isti duh bratstva i jedinstva po kojem sam nekada učeni da živimo naše živote. Drago mi je da sam stekao nova i ojačao stara poznanstva. Možda me u tih 7 dana obuzela neka nostalgija za nečim čega sve manje i manje ima na našim prostorima. A fazon je u tome što u tome nisam bio sam. U ovih 7 dana se sve dijelilo: hrana, piće, provale, priče, smijeh, doživljaj. Svi smo postali dio jedan drugog. Završna rečenica. Eto, pa neka mi neko kaže da ne možemo živjeti zajedno.